Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Mwiriwe mwaramutse mwese mukurikirana telefone imeze neza utameze neza. Nizera Imana birashoboka. Ni kuri ICTV mu kiganiro cy'ubuzima bw'entrepreneur via n'itwatsi n'entrepreneur tukaganira kugira ngo umuntu ashobore kwiteza imbere mbega yifatira kuki mbega yokora iki mbega yobigenza gute kugira ngo umuntu atanguze umugambi. Nubwo ukurikirane icyo tumaze iminsi twigira hamwe ibyo tumaze iminsi turabira hamwe by'ingene umuntu ashobora kwiteza imbere ingene umuntu ashobora gutanguza umugambi ubuherutse twize ingingo indwi umuntu ashobora gufatiraho kugira ngo ashobore gutangura umugambi. Kuri mikoro jewe ni Aline Irambona mu kiganiro cyo kuri ICTV mwaba mukurikirana buri munsi icyo tubaza abantu gusharinga no gupartager izajya n'uri telefone yawe irimo cyangwa imashini yawe irimo uri kwarana kino kiganiro kubona kugira ngo ibyo tubonera ngaho kuri ICTV imigambi y'abantu nyinshi tugera kuri ICTV zibashe gushikira abandi bantu benshi baba badukurikirana. Asa no muri site kugira tubone iki uyu munsi tugira tubigire hamwe impanuro zitandatu umuntu yakwisunga kugira ngo atangure umugambi kugira ngo atangure kwiyungunganya ahereye kuri zero. Benshi bava mu kubuza n'ibishoboka mugabo ubona ko birashoboka byose ari mu mutwe. Ingo ya mbere nimba uko wifuza gukora umugambi ufisanzwe ufise kandi kazi uko kari bimeze kose nuco uvuga ngo kubera ko ngiye gukora umugambi kugira mpagarike kuvunika kwaca mpagarike ukameze kose ukabandika aho ukabifatanya kuko biragufasha aho uri ubutinanye n'abantu ukabasomesha ukagira icyo ukora kugira ngo ushobore kuza gushorera cyane bakakungura ubwenge cyane n'amafaranga iyo ubuze udufaranga dukeya ukadufashisha kugira ngo ushitangure umugambi. Byumvikana neza yuko iyo umuntu atanga umugambi ibisigura y'icyaha akora acagiye aho barabifatanya. Ingingo igira kabiri kugira ngo ukore umugambi ni uko uba umwiyumva ukumva ati jewe vraiment uyu bintu basi nyine byo kuba wiyumva uti je gufatanya no gukora nuje gukora ikintu kucyumvise ubundi udafise passion muri ibyo bintu bizakunda cyane. Rero birasaba yuko wiyahayanda winjira mu mugambi wonyine wiyumvamo kandi wumva ko ushobora ufise nyine wonyine wumva mu mutima wawe uvuga ati ahanye ishobora gukora. Iyo ni ingingo ya kabiri. Iyo utanguye umugambi cyangwa uriko wiyumva gutangura umugambi kirazira guhagarika uguma wiyafama ku bijyanye n'ibyo biriko biragurika urakora cyangwa muri uwo mugambi ushaka gutangura gukora ukaja ku bantu bakora ibintu nk'iby'iwawe ukababaza kugira ngo ushobore kumenya mbega ibintu gute mbega nzohera hengereze udafite information y'ibyo bintu akaho yuko uba ari umugambi wiyumvamo ari ikintu wiyumvamo ati ikintu wikora birasaba izi information izo kuba uzi kugira ngo ushobore gukora umugambi. Ni ukuvuga rero ntuhagarika kwiga uragira recherche kuri Google mbere y'iki kuko rero inyigisho tuba twisangira hamwe ndagira recherche ntacyajya hariya kugira ngo ndabe by'ukuri yuko tuba tugiye hamwe ari byo. Nawe rero ufise umugambi cyane menshi cyane hirya no hino ubanza wiyigishe uko ushobora kubikora niho uzosanga utari kurangoreshe ahubwo utangura umugambi maze kugera mu mugambi wawe ugaca wavanza neza. Ingingo igira kane ni iyi: iyo uriko wiyumvira gukora umugambi banza urabe aho ugira umukorere ukaraba yuko ahantu ugira umukorere hari favorable ku mugambi wawe w'igikorwa cawe. Nimba ni ikintu ushaka gutangura gukora banza urabe mbega ahantu ugira ukora hazokorohereza kugira uronke ibikoresho byose ukoresha muri icyo gikorwa cawe. Mbega n'uvyamara gukunda aho hantu uri urabona yuko deplacement yawe yo kuvana ibintu ngaho ujana kubitegeza bizokorohera byose biraraha ukabanza ukiga aho ukorere ahantu ugiyemo yuko iri favorable ikintu ugira gukora. Urumaze kubona yuko ahantu uriko urakorera hari favorable
uraheza ukaraba kandi yuko uzoronka abantu nimba ari uzodendaga ukaraba yuko abantu bari ngaho canke donc entourage iri ngaho yuko ubona neza yuko bakenera bakenera bari en raison y'ico kintu kugira bahakorere byose nibyo kwereka kugira ngo tutse tuzotangura gukora nimba umutembo tuzohera ukaca uvuga ukabona yuko umaze gushorera hanyuma ukaca tuza umutari ukira kuvanye n'ibyo bikomeza byawe n'ingoga tufata kuvuga ngo gukora umugambi mwiza ni ukuvuga si byiza yuko ugitanga uhera ku mafaranga menshi umutari mwinshi uhera kuri dukeya ukazira tuga buke buke bivanye n'inyungu uzurategera ngaho nyine ku buryo hazogera igihe nawe ukabona yuko ushobora gutuza umutari si byiza rero yuko umuntu yicara ngo ndende umutari ukubwira ati umuntu aguhaye miliyoni uwukoresha miliyoni amafaranga makeya ushobora kuyakoresha ariko wize neza indemukiro ukora umugambi wawe byose birashoboka icya gatandatu aricyo cyane uca widemeja ku bantu batandukanye aho iyo bari hose ugakeya rezo hagati yawe n'abo bandi bantu benshi bakora ibintu nk'ibyo ukora ntabwo mwegerana ahubwo bakora ibyo ukora iyo bari hose ugakeya rezo kugira ngo mufashanye gukora nibo bakwigisha nibo baba bazi aho byagira n'aho bakundira niyo rero ushobora kukwigisha kubwira ati mubigenze ukoze ikintu bikanga abantu bikabaza ati ndabigenze gute urakeya rezo kandi kugira ngo n'abantu kugira ngo ushobore kwagura abantu bashobore kubana kuko nimba ujya gutuzinanya gukora ibintu ndabwira nakati burya rero kwa naka arakora ibintu kandi bimeze neza acaranira kuza kuraba ni ukuvuga apartire yanje haraje ubundi rezo iri hagati yanje ndashyiramo n'ubundi ndagashyiramo n'ubundi komsa usanga bamaze kuba abantu benshi baze gushora ibintu byabo byari ibintu bitandatu rero byumvise uri kurakurikirana umuntu wese ariko arakurikirana nagize recherche nyinshi nawe ushobora kugira recherche icyo ntashyize ko nawe ukakishyira tuko turibishanya ndakwigisha nawe ukanigisha ari irere ari icyo kwandika mu matera ahubwo byogenda kuko zisabye recherche après ko tubaranira abantrepreneur kugira ngo badusangize experience bagiye baracamo kugira nawe uri kubadukurikirana ushobora gufata inzira niyo yafashe cyangwa ushobora gufata risque kuko babivuga turashobora no kwigishanya nibyo vyibi tugatanga disusho tukageza bigishanya uwo rero wumva ufise arakubakiye ushaka kudupartaja icyo wifuza ko twokwiga ko hama tukaza kucana cyangwa tukazokizana hano tukacigira hamwe hama icyo tubasaba ICTV ni ijwi ry'aba-entrepreneur ryo umuntu wese afise kumenyekana ko tubasaba rero kugira partage nyinshi mukagira des commentaires kugira ngo turabe aho dushobora kurenforcer n'appareil y'ibyo n'amahanga bakeneye ko tubagereza nimba mu entrepreneur bifuza ko twabazanira hano kugira ngo abasangize experience yiwe bamukatubwira tukagenda muri commentaire kugira ngo dushobore kumuzana dushobore kwigisha rero dusharinge nyene tukwiragize henshi kugira ngo dushobore gufashanya twese hama ndarangije saba vraiment des commentaires kutagenda cyangwa kugenda ndetse n'amashini z'imbaga kugira ngo dushobore guhindura cyane kugira ngo aho tugasohoye murakoze mu-entrepreneur utari mu-entrepreneur mbwa adukurikirana vous êtes une bienvenue kuri ICTV hanyuma mubaho mugoroba mwiza kubona batikana ku mugoroba mube igiciro cyiza ku bantu muratikana mu gitondo